Rabi na itang kakabsat. Kat niya po Diyos, iti may daydayaw, iti panagbiyak tayo, iti manin nga oras kanito. Kaya sangsang kamay sa tayo manin ka mangidayaw, iti nagan iti Apo. Kararag tayo Lord kakabsat. O Diyos mi nga man nakabalin amin, Apo, itan-o kinidayaw ng kao Diyos. Agyaman kami, Apo, kasi kakit man nakabalin nga Diyos na ito minagsertiyan, Apo. Agyaman kami, iti panagkamamumi ka, si kalay ko Diyos, iti man nakabalin iti amin, Apo. May dayaw ka, may tanong ko, Diyos, iti biyag tumunggal maysa, kaya tituloy mo ka di Apo, nga danusan mo iti Diyos, iti biyag ni Apo, takno nilikas at may karin kami, Apo, nga umawat, iti mabendisyonan nga ni Apo, Diyos, iti dahiting nga daw. Yaman kami, iti panangdaluskan pa ng pakawan mo ka na kami, kung may daydayaw ka iti biyag ni Apo, expectar kami manan iti baro, kung dakkan Apo, nga manang nga arami, iti biyag tumunggal maysa. Thank you, Apo, we are so excited, Lord God, iti panaggaraw mo manan Apo, iti biyag tumunggal maysa ka na kami tangalan daw. May daydayaw ka, Apo, may daydayaw ka. In Jesus' name, amen and amen. Kantaan tayo ni Kulana, the Lord our God is good. Amen. Diyos tayo, nagdanimbang, man nakabalik. Amen. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. The Lord our God is faithful. He never changes. Amen. The Lord our God. The
Ti Diyos tayo kat nagdakkel. Amen! Ti Diyos tayo kat matalag. Amen! Ti Diyos tayo kat napudno. Amen! Ti Diyos tayo kat saan nagbarbali. Yes! Manay tayo ti ako. Manay tayo. Malidayaw si Apo. But, Amen. Yes. happy and blessed Sunday everyone. Maragsakan kami na damalin ka na kayo. Maragsakan kami kakapsat. Na nakitandahan ka na kayo. Babay din ito yung live streaming. Ti Diyos, tumulong kada tayo amin. Kararag tayo, bendisyon ti sa om, ti tayo tinultaw, talikmigan ka. Yes. Ikanda ka ti sarili mo ako nga panagtrabaho. Yes, Lord. Gusto ibaga kasabami ti sa om, kag aramidan na kumati sa om, ti nakaibaonan na. Adipin aramatin ti adipin mo, Amen. ited mo ti nagdyusan nga lana, Amen, Lord. tapos negative sa uwa maiyeg ka, maibdanon, kad handalain nga sa uwa nga mangtiti informasyon, ngayon Yes. mangtiti ako mati, panakabalbali, wino pa ka nakatransform, negative bibiyat. Amen. That is na aming nga listener, viewers, in the name of Jesus I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Versikulo pangadawan tayo ti mensahe na tayo ng aldaw kadi kay libro ti mo nga Samuel kapitulo 30 iti verse 10 may salain ng versikulo nga kitaan tayo kita tayo ito naman ti hindi dapat tayo nga i-highlights nga puntos. Kuna na iti verse 10 1 Samuel chapter 30 ngem ni David kimama iso kenti upat agasot alalaki tatidua agasot nagbatida anabanuganda idi iti kasta unay ket didan nabalin ti nagbalase tiwaing biser mangidasara kiti tema kasto iti panagkunana nabannog a soldado. Amen. Nabannog nga soldado. Basahin. Ayan. Ti kapitulo 30 kakabsat ti 1 Samuel. Makita tayo ti buong nga konteksto saritaen ti Biblia nga kunana daytoy kad David destroy the Amalekites. Nakapay nga ibaga na nga destroy kuna na kitain tayo ti background win istorya na dito. Kuna ti istorya maninong versikulo 1 gigala ti 30 taday di kat atidto as isa alain tayo di summary. Iti verse 1 nito makita tayo nga kuna ti Biblia talo aldaw sakbay nga sumangkwet ni David ken kadagiti 600 nga lalaki wenno tagtao na men kuna natin Biblia ket iti may katanungal daw kuna na ket sakbay nga madanon da makasubli da iti Ziklag iti lugar da Ziklag iti third day kuna na dagiti Amalekites ket ni-raid da ti lugar nga Negev and Ziklag. Then kuna ti Biblia they attacked Ziklag and burn it. Inatake da ket pinukuran da ti syudad ti Ziklag. Ket inala da dagiti babae. So di asawa dagiti tattao ni asawa ni David ken dagiti tattao na. Kita nila to. Ken dagiti young and old daughter and sons kuna ti Biblia tayo. Ket inala da amin sinamsam da amin nga adayjay. Ito mo nga bersikulo nga ibaga nga inala dagiti ang animal ni mo uding verses makita tayo nga ijay kasla nasa udijay nga amin kuna nga may nga mabalin nga pakinabangan da. So napuran ti lugar inalada inalada nga kasuladi ko na tayo nga nakaptib. Ano ti Ilocano tayo nakaptib? Nakautibo. Inalada rin ti asawa da kat inalada isuda nga
Nadilim. na okutibo wenno sila adipan da kasjay ket do pa di Biblia baga na awan ti natay win may sa wenno uray may sa ket adada ti daldalan da kasjay ket iti verse 3 ito itang makita sila malusurutan tayo ti movie sila movie ko ma so kasi tinapasama, hindi ko verse 3, nakasampitan ni David, agraman nagiti 600 katatao na. So nakita da, nakitut da, normal nga reaksyon. Imagine mo, nakita da na destroyed, ti Biblia ko na naka-destroyed by fire. Nung lalawsan tayo kumati, sabat na ikisat, naksit na naguurang ti lugar. Anya ti reaksyon mo no sikati may sa nga nakakita ito diyan. Napuurang ti lugar, awanin ti asawang kinanak mo, awanin na kita itingwem, tartaraken kan nagdumapay. Ti Biblia ibaga na kakapsat. So after they found it destroyed by fire, their wives and sons, daughters were taken captive. So David and his men wept, nagsanit da, wept aloud until they had no strength, to weep. Iti sabali nga versikulo ko na they had no strength or they had no power to weep. Ikay na kasawang dito'y inyip ibusda, tiikikas da. Awanan ti pigsada kasi dito'y at pagpaparaw dan ti panagsangsanit da. Gapu ijay nga trahedya. Masulutan niyo ba di ka sa nga uray mo da tayo mapukaw lang do'y tapusang. Mapanggan kini kapitan, tapusa lang di dyan. Hello? How much more da ito'y anak da, asawa da, dingwed da, napukuran di luglugar da. Dagiti ni David, tawrin ni David, ibaga na dito'y di asawa naman ka na ikadua na naala. Asla well, naala. So, they joy ti putput nga reaksyon when masama karapsan. Di makadagis na dito ibaba. So, di verse 6, sabali dito nga level ti panag stress ni David kunana dito, di verse 6, was greatly distressed because the men were talking about him. Adat dagijay tattao na nagdati ang pangpanggip nga mang bato kan kuana. Gapo jay sakit tinakam da dagijay anak da ken asawa da ken naala dagijay Amalekites. Ang gurunong na ti bato, pang bato lagi ni David. Nagrigat ti biyangen ti leader niya. Siyempre, pampanunutin sakit ti nakin mo di naalaga mo di pamilya, mga asawa, balay mo ma. Tapos sa bali pa iti umay mangbato kanya, so dubli-duble. Talaga nga nariga ba tagbaling nga leader. So ni David, kakapsana. Dahil the good news, David found strength in the Lord God. Amen. Kapsa, nabirugan na tipig sana kaning Apo Jesus. When then 7 ni David kunana kadajay priest wino pa di nga ni Abiatar nga anak ni Abimelech iyeg mo man kanya dijay epod kan inted ni Abiatar nga rod kan kuana ngano ibaga tayo kami nga epod at daytoy kat may isang nga priestly garment kani David kakapsa ni David, the King David awan iso na iti hanggang makapaniso na iti tabernakulo tapno no dumawat ti guidance kanya abo iti dayta nga panawag iso ti itanga lugar ket territory ni Saul kakapsa so dayta kung natayo ulit tayo ket priestly garment, it has something to do with Urim and Thummim.
Ngem sa bali ito nga leksyon di jay. Ngem tigay na nga sa word, it has something to do jay breastly garment. So, pamababang istorya, ni-intent ko na ti epod. Yung ni David, naging kuwan kini Apo. Rescue mi pa yung ta ti napugaw nga pagpamilya mi kuna na. Ngem ti Apo nagsao. David kuna na kakapsat. And pursue them, he answered, and you will certainly overtake them and succeed in them and rescue them. Kaya kung may baga na kayo kapsat, manyaman ti karigat, ti mabalik tayo mapagpagnaan, ti mensahe ti ako ti tayo tingal daw, overtake ka, mapan ka, katagbalig ka, maday tayo. Amen. Hallelujah. Maday tayo ti Diyos. Ibagakan ka, the Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. Amen. And He never changes. Maday tayo ti ako. Amen. Dinituloy na yung istorya kakapsat. Dumanong tayo ni J9, ni J po na tayo tayo ni David kan 600 men with him. Kaya napanda iti Besor Raven, wino, iti waing Besor, kakapsat. Where some stayed behind, for 200 men were too exhausted. Ito'y tayo ngay highlights, winalayan na iti puntos. Tistorya ko na 600 dagiti tauhan namin, dagiti soldado wino tauhan ni David. Ngem idi napala gapugarot na palalo tarigagay ni David. Ken dagiti 600 na soldado na amaten dagiti Amalekites. Anangala ka dagiti asawada kinanakda. Ngem idi nakadanon da iti uneg iwiniti waig Besor. 200 laeng kadakwada ti saan nga nagtuloy gapu tanabannog da. Hello. 200 laeng kakapsat ti nagtuloy. Wino 200 laeng 200 kadakwada ti saan nga nagtuloy gapu iti bannog da. Dito itay nakaadawon ti tema tayo nga nabannog nga soldado. Mabalin kakapsat no damagin tayo iti panagadan alain tayo kumati Sunday school. Nga damagin no anya nga dagiti nabalinan nga nang nagbaling nga rason nga nakabanugan dagiti yung soldado. Ijay picture nga makita tayo ti panag jornada number 1 mabaling nga rason nga nabanog da gapu ijay panag journey wina panaglaslasas da. Napanda iti mission da, napanda makigubat, alain na ti mission when da dumapay adda panakabanog. Mabalin nga ti rason wino da dakkel nga rason kakabsat iti pagkabanugan da. Ket isudekon ko na tayo nga di makita da sumangbat da iti syudad na ikisak wino na puran ti lugar. Awanin ti pampamilya da, awanin nagiti dingman da ken da dumapay. Ket dayta ti mamagbalin nga idi kumamkamat da ket may gusto strength da may gusto energy da ket di da nga nabalinan tilimas ti dayto nga waig madaydayo ti Apo. Kakabsat iti dahi tingal daw. Kung kuna tayo karod nga mabalin nga tipan nakadugtal da anapuran da iti lugar da. Kinawanin da iti pamilya da. Ket sanda nga nagtuloy iti misyon da gapu iti napalaos nga bannog da. Adda taluban pa naggamala tayo nga adal ito'y umuna no nabannog ka aginana ka. Hello? Han nga bawal ti aginana. Numerik nam nga sobrang ibanog mo, ma-stress kan. Sabali kami hindi pa panana. At ado ti tendency, with the chances na makaalak at sakit mo. Hello? Mabalin, may ado lagi ti chances nga sabali hindi pang panunutan. Agdukot ka. Awalan ti pinamnamam. Napura lang ti balay ko. Awalan ti pamilya pabalin niya ko na. Mabalin nga iso ti no di ka aginana, mabalin nga iso ti panggibusang tibiyag mo. Aginana ka, no mais-stress ka. Hello? Amen. Masapol nga agbakasyon ka. Aginana ka. Gawin tayo. Amen. Pantayong ang patayan.
Dahito'y nga bagi kakapsat. Ket iso ti templo ti Diyos. Amen. At tagado tayo ti responsibilidad nga mangpakan kenkwanan no mabisin. At tagado tayo ti responsibilidad nga mangtetip inana kaday ti nga bagi. Ta intalek ti nabarswa kada tayo daytoy. Maday tayo ti Apo. Madahanong tundi tiyempo, kasanong ngay nalagaan tabagin ko ng tuti Apo. Nakapsat sa mga sapol. Ti panagina na no mabanog tayo. Amen. Di ko na tayo ti English na unwind. Mabantayo mo natin sa baling nga lugar. Tamay na naan nagiti matmata. Ganda dumapa. May kadua kakapsat. Nga puntos. No napigsa ka sa mga laisen nagiti nakapoy. Hello? Sa mga laisen nagiti nakapoy ka nabanog. Hamong ibagbagay ijay nadalib window na patugaw nga nagkapoy ka mo awan ti piksam kisakit nagdalakol ti masol ko awan ti babanugak pabaling ako ng kaya pa ang awikin ti 10 kilos dito'y kanigid kan kanawang ko sa mukha ka suga ni Sona. Hello? Still election dito'y san mo nga pagtangsit ti at dala ka sa sado ita kahamuang mo intulubigat madaydayo sa mga laisan nagiti matumtumba hamu nga katawan nagiti tama di man kadapata ti panagkapoy kararag mo gandita tanayran ronala nga namigsa kay ta at at tempo nga mapatugaw kamat mapagklag kamat ayaten nga kakabsay. Ulitin point number 2 no napigsa ka di mo laisan nagiti nabannog win na kapoy madaydayo ti Apo ta Diyos kunana umay kayo kanyak da kayo amadagdag sinan kenagaw awit kanag tinudad sa namambanang tekan kayo tinana madaydayo ti Apo. May katalo no sika no anya tagdagan ka ited mo mounted ka isab sa bali. Hello? Makita tayo dito, di po kami yung istorya kahit hindi na samsam-da na restore na naging gamit. Kaya tatagi kwenda, kung natagi weekend, the Bible king, so natagi weekend. Kung natagi ni David, apingit kandayo ba nagita kanda masimuro titimisyon. Kung na ni David, kakabsat, kung na ni David, kita tayo ito naman. Masapang nabingay-bingayan tayo ti pantay-pantay. Taurayan tayo may katinang titibal ligi, ganyan po Diyos. Amen. Ito dahil nga biyag, nga mathematician na dahil nagsimple. Napan ni Pastor na nga sabag Miss Mission de Pilipinas. Hanggang nga napan nga nga sabag. Ngayon nang isan katitulong mo, amapan may gatang ti Biblia. Wino na dumabay di hanggang nga napan, ngayon kaparte ka, tibal ligi, mo na Yes. awan man, hamuman kaya tayo construct may sa natugaw. Tapno ni donate mo, hindi kapilya. Ngim ti kayang laing ti adakan ko kan isuti iyad mo. Dahil to'y apik ti pounds ti kayang ngitin. Hanggang nga nag-construct, awan kay di nga nagaramit ti tugaw. Ngim inasot mo ti kwartam nga para kaniapo. Ti balegi, DJ atmosphere na kitip-tip na isa na po DJ nga tugaw. Kapartera ka tinindang madaydayo ti Apo madaydayo ti Diyos. Nagbaligi ta David kan nagiti 400 ti mission da. Kaya dahil kung na tayo kaya't nga alain nagiti na duma sa likuan na samsam. Dagim ni David biningay na pada-pada ang nementi kinapudno na ti baligi katinter ni Hiuba. Kakabsat iti dating daw. Nabannugan ka kadi, ayaten nga viewers. Ayaten ni kapsat, nabannugan ka kadi kadagiti. Umuna, agsasaruno, may kadua, agduduma, sa balitigay. Agsasaruno, agduduma nga saplit, tibiyag. Nung na tayo magsasaruno, di pa'y nagpas ti may sa adamanan. Na COVID ti pamilyang, tinabinatay ti may sa nanuang mo, imay ti malas ti apay agsasaruno. Agsasaruno nga saplit ti biyag. Ti ko na tayo agsasaruno, kaya nagduduma saplit ti biyag. Nabannugan, kaya adda ka tikas ti sitwasyon.
Umay kadi winong umay ti kabadasan ken bagyo iti tiyempo nga saan mo ngayon ninamnama. Aradet ka, agaw outing agra-relax ka. Ngimbag bigla-bigla mo nga, hamo nga ninamnama, dagayang signal number 6, nga bagyo mapaspasama. Iti pamilyang, iti karubang, kenda dumapay, ayaten nga kakapsat. Pinadas mo metlayan ka diti lumaban, ngimsan mo nga kabailan. Gapot bannog mo, nagtugaw ka, iti igad, tiwahay, tibisir. Lagligit ten kapsat iti day tuwing aldaw, sika ayaten nagdingingeg, nga na Jesus, ket isuna ti makidangadang ken ka. Isis Jesus, iso ti mapan, iti lugar nga san mo nga kaya, nga danunan madaydayo ti Apo. Iso na ti agbalin nga representative, iso di ko natin tatay, san nga bawal ti aginanang. No anya mo ti misyon, kat napatugaw ka kapsa, agtalik ka ti Apo, iso na ti mangi misyon, iso na ti mangi ti completion, iti day tama vision mo, iti biyag, madaydayo ti Apo, madaydayo ti Diyos, iti day tingal daw. Hallelujah. Ket saan naka anaisen no aginanaka ibaga ti Diyos saan nga gawin ito naginana tayo. Han nga gawin. Ngayon ti advice na masapoy nga calm down. Agtalay ka kanya. Ti magilawan na paragan ka. Amen. No kung na ti Diyos buyaan tayo. Buyaan dakter ti makitanganan. Amen. At ang kanta nga ko na, tiima na. Tiima na. Taptapayan. Taptabayaan na ka. Amen. Ang muna intun mapatugaw ka. Tiima na, isuntot mang batak ka. At dakadi narigag kanyak ko na ti Diyos. At dakadi man balag na di ko kaya nga alaminin. Ni kan tatay mo ko na tayo, the Lord our God is good. The Lord our God is great. Mas sabol nga marik na tayo. It is so great. Amen. Katawang tiban balag na din na kaya nga alaminin. Amen. Anyaman tempos semblay, iti pa nag-recount mo na sitwasyon mo ti tayo tingal daw, ayat and me ng viewers. Ti Diyos, nakatangga niya, nagitim iman, matay tayo kaya uray na tayo. The Lord our God is great, the Lord our God is good, and He never changes. Ngayon niya timbaga na niya sa una, aramidin na matay tayo kaya po. Ited na mautingan ti amin, ited na kanyak, ited na kada kayo, ited na kan katipiksa. Amen. Tapno ni tikasta, kapsat, tumakder ka manen, itagpatuloy ka, iti mission mo, nga agserbi, ken kuana, kapsat. Kantayin tayo man ulit, the Lord our God is good, iti na panayad, the Lord our God is great, the Lord is God is faithful, He never changes, ken we. Amen. Kasabahan nila, hindi ko sumakto ti mang closing prayer. Amen. Hallelujah. Magdal tayo aming kakabsat. Yes. Idayaw tayo di Apo, di pa ng kanta. Aramatan tayo di akas. Kararan tayo personal di Apo nga mangitag ay tinaga na kakabsat. Amen. Diyos kay kenaimbang, di Diyos kay kenatalo, di Diyos kay kenapuno, di abalain, di Diyos kay kenaimbang, di Diyos kay kenatalo. Diyos ay ken na po
Amen. Sunay iti kalmas, itatagan iti agdanayo. Isulat ko ang pitipig sa tayo iti, itatag, iti masakbayan, iti ngaron, iti panagkaralag, at yaman tayo iti apo, iti nantaklan, nabilang una ay makapapigsa kung magbilang iti pambati nga sa una. Yaman kami. O Lord, iti apo ka nito, may kami apo, kiyaman, itatag ni apo, iti bagimi, iti kanagwami apo, iti puso mi. Kas may sa kawagas, iti panagyaman may kanka. Agyaman kami apo, kaliti sa o, magyaman kami apo, iti adipon mo apo, ay so apo, tinang iparasat, kaliti sa o. Agyaman kami, O Diyos, na napabilog man iti pamati ni O Diyos. Agyaman kami na tangal daw, O Diyos, tanay pasabot ti pagkasabunan, ni Diyos, Espiritual. Dahil apo, isabsabunan mi apo, tapno kasta apo, at daw apo nga si bibilog kami apo, si pipigsa kami apo, magkisararangat apo, dahil iti pamadas, dahil iti padas iti biyag. Agyaman kami kenka, Lord, tantanahin mo Diyos, nga ti pagi niya po, ti spiritu may ti biyag niya po, kitawan may ti palang bendisyon mo apo. Iti so amin niya ti biyag niyo Diyos. Papigsa, pati karoon ti pamana ni pagkaykaysawa na kami apo. Bendisyon na mga po dito nga ramin mo, kastamo na po dito anak mo Diyos. Yaman kami ka, kung ang ti amin, ang gloria, kadayawan, kan panagyaman. Karoon, siraan nga ron pansamantala, dahil nga namin tayo kantahan tayo, hindi kanta nga iti Pray for the offering. offering. Nadi-offering na. Ay, pwede offering. Yes, Lord, nagyaman kami maya po, titunggal tatong, may kami na ron na ukol, titay apo ang mundaway. Kita mo ni maya po, di ba ng bendisyon mo nga ron, ni Diyos, di aming kaima, itunggal pamilya, O Diyos, kastamat apo, di kiti pagsakulan niyo, apo. I-multiply mo, O Diyos, di kiti na offering apo, tagpagbalita, O Diyos, napakailawaan o to. O apo, iti banghelyo ka, di kiti trabaho mo, Diyos. Benisura mga po, di kiti ima mi Father God, pigsami tak mo kasta, at aduntuman mo, Diyos, di kami apo may datod ken ka. Well, O Diyos, benisura mo, di kiti pangubrahan niyo, apo. Yaman kami ken ka, paday dayaw ka unay, kan may tantan ka. Amen. Itayat, Diyos Ama, at sa tinagbubuhayan, iti kinapudno, panakabarin, iti ayat sa ako patinggana, kastamot ti anak na nga na po tayo ang Hesus Kristo, iso tinangtad ka na tayo, iti biyag na nayon, kasi iti dalan, kastamot iti nasagtuan ng Espiritu, nga iso ti mangliliwa, ang itadalan, mamangtad ka na tayo, iti namnama, di kita yung talo, ti persona, ti may mesa ng Diyos, isuda kong matekta, ang titunggal maysa, manipod ita, iti awan, iti patinggana. Kung na tayo man amin, Amen.